Ready? 2, 3. Joto kok tumat mai rokno sari kaham. Sing tini Khumulwng Press Club TIPA TPM no joto no saimano thangnai salja salai sekango TRIPURA kok tumat mai rokni manthai YouTubers news channel aba website advertisement edition advertisement remung nuti sing khadumani funukmani Abon se sekangno जों एडिसि हाबांबाय मिटिं आसुगलायखा ओ जागाव आईसी डिपार्टमेंट नि ईएम एडिसि नि सीएम चीफ लीगल एडवाइजर एडिसि नि एडिशनल सीयू ताई आईसी डिपार्टमेंट नि पीओ बर जतन मानजाकबायखा तामनि बागै जों मुभमेन्ट खायनानि नांखा एबा तामनि बागै जों खादुमानि फुंनानि नांखा आबोनो तुयै movement committee ni convener TIPA president KOKBOROK gutom tai TPM ni president KOKBOROK BK TRIPURA borok ni khuptui edisi hapang no srai sajaka tamani bagyo movement khlaijaka edisi hapang ni bukhatui bo meeting go srai sajaka eba press meet khaimani bisingtui srai media ro no sajaka media rok neo sanmung balaike nangkukmani sanmung o sanmung obo borokni manthai obono ronani bagui जों daktino sakhamung naharnai hini saklaimung jaka edisi hapangni o saklaimung no जों balaike khapurmani yaparo tai obo haikeno teibaro sajaka ad hoc advertisement policy committee khajaknani bagui dakti media rokni khakti khoroknei member tlanjaknani bagui saklaimung jaka Azagawo additional CU erpore legal advisor PU aba heke member tongoi tabu katal policy snamnani bagai borok kok sablainai meeting khelainai eba dalbidal organization dalbidal press club ni borok proposal lokona haknai tegisa saklaimung gangke जों wansok laika Khumulwng press club eba tai kubun press club rok khoroknai member rohnani bagai o ethok committee o Khumulwng Press Club tai Khumulwng Press Club no karibo TRIPURA sarok ni joto press club tongmani sub division ngthung district ni press club ngthung kaisa jagao asuk laye print electronic media ni khoroksa eba print media ni khoroksa ke जों bumung rohna ni bagui जों wansomung naharka aboni bagui जों tori guri khlaiawei joto ni concern naharino joto press club ni concern naharino khorok ni bumung rohjakteng ni जों wansok laika Teo bahikena buskangni jorarogo जों jesek manchak edisi hapangno chuba chukhainani जों saitoknai जों Khumulwng Press Club eba chini joto sub division ni press club rok chini media organization rok je chini manthai mankhangkangke जों joba ongkhriyawi butongmano kok sayawi butongmano ingkabo nomthung buskangni jorarogo ang jorarnai chini thangnai je media rokni bagui movement khlainai committee ni convener dakokra gutom tongo bobo thaithani kok sani Hapang sini CEM tai sini IC department ni EM tai advisor je legal committee ni advisor tai PO CU mo high officers level ni borok tai kebang ma TRIPURA sa je media o samung khai tongnai kebang ma motha organization aboni joto adong rok khai tini song rok pokchap laikha belakano khatung mani kok borok bosini je thangnai sing khadumani funukmani funukmani no borok accept khlaikya tai simo kok rekha je katal khlai je rule regulation eba kheba katal je sini je media rok no kisa mate suppression je tongtomani sang adino 11 eba 11 ta je sini je sanmung no sanai sing je romani katal policy khlaijani bagai tai kabangma media no samung khai tongmani bagai je insurance pension gadai Khumulwng kaisa media ni samung khai tongnai rokni bagai thai nogrok tangjangani abrong tui jotono sajakha tai borok wansuknai tai buskamo doti keno je sung adinote kaisa sung koka samani je karo sung jotono saimano state government no je
print media joto ni selai kebang percentage khlai je oro bahino TV edisi o bahino jong khanaka borong 40 no 70% borok lang dong tai 30% je alada media roni bagai ke sangabon bagai samani sini di prasar joto no maximum je social mana digital media se samung khai tong mamba borong ni bagai kisah wanshu kan ke tabung ni je ketal tabung ko jora to slai jagi khaka karon sini di prasar ni je tabuk sisa mung khoro sate corruption ni je up to date je news mani to mani maximum samtabu YouTube Facebook ba omah digital media ni bisintino bisi naikugo eba keba sam saiman tugo amon bagai borong jara samung khai tona borong bagai kisah সরকার বা ইন্ডিয়া ni je kono tam nai bono je media ni je act somani ajagarogo o je digital ni je krifano oro jehetu oro স্বতন্ত্রতা jehetu autonomous district council mane specially ti prasang ni bagai se kaisa hamkrai ni bagai se samung tangnai ni bubang bedek ngan ke ba kaisa obo subawi no mano sani no mano gesen to sini manthai ni wanchu no sang samung khai no manthai ni wanchu no sang sala ke abo bese jora tei dono abo sang thinango sang luknai borok to ko reka satta kaisa eba keba talsani bisingo immediately no borok abo no ketal new policy khlai joto samung khai tongnai kaisa criteria guidelines khai je youtuber eba keba je digital media samung khai tong ni bagai bo ad nani bagai borok wanchu lagi ni borok so ombai bele kana hambaya karo sekarang semua kalau TIPA, kaisa press media organization state TPM, kaisa press media organization berkorong nai organization ni tujuh Mumbai edisi headquarter complex so ICT building ni buskango orang kaisa korang tisa mungka, korang tisa munggo orang Khumulwng press club by affiliated kaisa kebang ma press club subdivision ni press club robo jaga gadal phagia semnuka o je khorang jati sa japani je Khumulwng press club je support khaimani omong ka kono particular organization bagaya omong ka for all the betterment of jotoni bagai no haibeno semnuka ro koyekta organizations bomu mention khaimu sunya borok khabono KOKPIN group je jaga sung jotoni hamkai ni bagai khaitong a jaga borok abono yasku sungu je jaga tabuk tini pura ICT department ni bahin tini press meet khai saba je tam dabi san ka tam dabi rejaknai angge o dabi je tabuk je rejaknai omo tabuk o je tipai ba TPM bagi sini ablai omo to joton manai alada tiprasa media o jar organize chong pura bahin manai angge o tini je तो तिनी सिनी जे और जे कॉन्फ्रेंस टमनी कॉन्फ्रेंस ओ मांजा का ही ICT नि एम सोहेल देबरमा ते CM पूर्ण कुमार जमतिया पूर्ण चंद्र जमतिया उनकेता ये चीफ लीगल ऑफिसर ते आलादा आदम ICT ऑफिसर रो भाई मांजा का गंगे तिनी बरक जे डिस्कस नि उलो जे माने कॉक जे पूरा yang result फाइगामो बेलाय का हमनि मानो कारण फाइनाय बसकांनि 1 week नि बिसिंगो न पूरा new policy खाइजनाय पण टेम्परारि policy खाइजनाय हम जस्ट टेस्टिंग पीरियड हाइके म टंजनाय 6 month और एबा नि बागै गेटेवसि रिन्यू फन खाइजनाय के बताबो तिनी जे सुनो जे चीफ लीगल ऑफिसर जे समानी नके काहाम के प्रसेरी नाइजकनाय बाहाके आइननाय कॉन्स्टिट्यूशन एबा इंडियन पार्लियामेंट एबा स्टेट नि ताम नियम कानुन दं गाबो हाइनि बिसिङो न ताबो तिनी साजाका जे प्रिन्ट नि खरकसा ते इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया नि खरकसा एक्सपर्ट जेन कमिटी ओ खबैनाय पुरा yang new policy एबा policy adopt नि बागै नै पुरा yang स्नामजांनाय गाबोन बिसिङो जों सिनि yang Khumulwng press club te sini organization ni तरफ থেকে जों खरनै रहनाय मु काइसा प्रिन्ट থেকে काइसा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया नि থেকে